I-miscarriage ne ngizohlanganisa ne-abortion ne-stillborn babies ne i-miscarriage umuntu usuyakhulela mase yaqeda kube nenkinga eyenzakalayo kuye kumntwana isiswini bese umntwana eyashona noma i-development yomntwana ingasenzeki emzimbeni. Uma lo muntu lona kwenza yini namhlanje kusasa uyangithola le miscarriage yakhe kusasa kumele umoya lo ubeke endaweni eright, ifamily yaboniswa ukuthi nokumele beyenzeni babelethise umphefumulo manje ngoba ngithi lo mntwana lona azange asathola ichance yokuzaleka. So umoya lo kumele bawuthwebule manje bawususe kulo muntu opregnant lona kuze benzini bakwazi ukubeka kwelamathongo babiza ogogo nomkhulu ukuthi nangu umntwana wenizukulwana senu ebenibusise ngaso usibanibani asiphilanga basiphe negama futhi, you understand ukuthi lo mntwana uzoba ubani igama. Lesigama lakho langibhazisa all the time. Ngifanele ngilipractice until ngize ngilenze libe right. Li strange leligama. I think inako Google is the only name that you can find. What Shobel Cool is me. And imagine mina ngilindebele in tribe, ne? Yeah. So it was supposed to be much easier for me because of the Nguni. It's part of the Nguni language. Yes, absolutely. So you said ukuthi what was it? Yeah, so mawuhlola kanjani? Uhlola in what way? Ukhasha amathambo, or you can see through visions, or you can just look at the person and profit. Okay, ngihlola ngendlela ezu3. Depending ukuthi umuntu ufika ngekhisi njani, ngihlola ngekhanda uthi singahlala nje bese ngikubheke bese siyakhuluma ngisho ukuthi ngibona lokhu nalokhu ngempilo yakho. Yes. I can't call it ukuprofita. Ngithi ukuboniswa. Bese ngiyahlola. Mangihlola ngisuke ngilahla inhlolo zilento abayibiza ukuthi amathambo. Bayazi ngokuthi amathambo even though kunemali phakathi and all those things kuleyo nto leyo bese ngiphinde ngihlole ngilumbela abantu ngento ebizwa umalumbo noma uma ngikhonyana ngamapedi kukhona indukwana nje ithile ezamaplanga esike kakhulu mazojula kakhulu ezintweni ezinemibuzzo kakhulu sisebenzisa yona nokuthi mhlawumbe umuntu ulahlelwe something kumele ikwazi ukuthi isikhombe mhlawumbe amathuna kanjena iyo ezosihola iyosibonisa lapho. Oh, okay, ngiyakufunyana ke kanje. Ungakwazi ukusiprofita la Romi. Ukuboniswa ngani? No, lokho kubonako nje usho nje ukuthi yazini ngibona i-billion in a bank account in the next coming 15 years. Yeah, one of the principles nje kuphela angihloli ekhambeni. Awuhlole ekhambeni. Ngisho noma ngafika ezweni elithize ngizosebenza lapho bese uthola ukuthi kuyenzakala mhlambe ngephutha angikwenzike lokho ukuthi mhlambe ngeButswana ngenzani nani yosebenza umuzi ngoba ngibelieve ukuthi ama patient is secret indaba yabo and umsebenzi wethu secret at the same time. So angihloli ngisho noma ngafika eButswana umuntu atha umkhulu ukhorogile moButswana kule kumzala noma kubani ethi ngicela usihlolele and all those things angihloli lapha ngoba indlela yokuhlola kumele uqale ubike ebantwini abadala ngoba lo msebenzi akuwona wakho. Unabantu abawuphethe kumele ubahloniphe ubike ngiyibongo nani bese uthi nangu ufikile lapha ini bese ke uzokwazi ukuthi ulalele message very clear. Ngikholelwa kulokho ke kakhulu kimi ukuthi mase ngikwenzile futhi lokho ekuphahleni kwami ngizokwazi ukuthi umuntu aphuma satisfied. Mangathi ngilandelela ikhanda mina ngicina ngigeje umuntu. Yeah, nginotisile le nto ukuthi hayi mangithi ngizoyithatha ngokwami nje hayi akuhambili kahle. Kodwa once mangisesigodlweni ngiyacala ngaphahla. Ngiyawulalela kumoya kahle very clear. Angazi ukuthi ngilekhapi kunabanye abantu bayakwazi ukuhlola estradini. Mina kuyangihlula lokho. Abanye bahlola emsakazweni. Abanye bahlola emsakazweni yabona mina kuyangihlula lokho. Abanye bayahlola nakhona ku TikTok bayakwazi lokho ke nami ngakwazi ngoba ngisuke ngisesigodlweni. Angithi esigodlweni phela ngizophahla ngegama lakho nanani ngakwazi ke kodwa angikwenzi mina ngoba njengoba ngisho ngithi ngiprefera ukuthi kakhulu ngithintane nesigodlo.
Okay, I like the principles. But speaking of that, ne, I just want us to start from the beginning, from the Tomini. Yes. Ukuzalwa wembethe. Vane ngisho vane uzalwe umbethe ini? Vale umbethe ngisho nava umntwana vana avele anama puff like amhlophe like ngokukhala. Yes. Uzalwa wembethe lokho. Yebo ukuzalwa wembethe. Ukuzalwa wembethe ithi sithi for those people abangasizwe isiZulu kahle ngoba abantu bayakhala ukuthi ngikhuluma isiZulu ngiqinise kusona. Ukuzalwa is to give birth. Yeah. The day umntwana ezalwa mhlambe nge14 zika April or uzalwa manje nge15 zika November manje sikhuluma kanje. Uma ephuma lo mntwana loyo uphuma embethe something esingayibona with our physical eye ngamehlo ethu enyama. Kuthi nangu umntwana uvela amhlophe njengoba ushilo wena. Unama fluids athile amhlophe kuyena emzimbeni, amanye awekho liquid substance ngathi ayipowder nyana kuyena masika woma aba ngathi powder. Yikho ukuzala wembethe okuyi type A1 yokuzala wembethe. Lokho kubizwa ngokuthi uzalwa lengane kuthiwa uzalwe emhlophe. Hayi ngokombala like ukuthi mhlawumbe uzalwa with an albinism iskin simhlophe or mhlawumbe umhlophe kwenye indawo ivitiligo noma kanjani. Uzalwa emhlophe because of azalwa ngohlobo olubizwa ngokuthi Phoenix caseosa birthing. Okay. Mabayibhala emafayilini asesibhedlela bazothi it's a Phoenix caseosa birthing. So loyo usuke ezalwe ngakumakhekhelezi amhlophe. Usuka lo mntwana embethe amakhekhelezi amhlophe those substance emhlophe simbiza nje bese kuba nomntwana ozalwa iumbilical cord yakhe uthola ukuthi imcover umzimba sometimes uthola ukuthi nala entanyeni kwesinye isikhathi obodokotela become sensitive ukuthi ingamkhami le umbilical cord igcwalelana umzimba nalokho uzalwa ambethe umnqambo noma egaxile ne ngamanje le umbilical cord lena isuke igcwelele nemzimbeni it's a sign nayo ukuzala wembethe leyo ibizwa ngokuthi it's a cord birth nge language yama midwives. It's a cord birth. Uzalwa kanjalo ke nakho kukuzalwa wembethe lokho bese kuba khona lokho kudume kakhulu ukuzalwa wembethe evela phakathi kwento engathi umhlwehlwe. Uyangithola uyabona umhlwehlwe lento ehlala esiswini sembuzi mabayikhipha la yamafutha kanje uyabona uzalwa aphakathi kwalento engathi isaka elithile noma isikhwama isithile ngaphakathi ethi mabayibhoboza bese icala kuphuma amanzi ngaphakathi bese kuphuma umntwana leyo kuthiwa uzalwa ngengubo. Uyangiunderstand ngesizulu so icondition yakhona ke ibizwa ngokuthi it's an ankle birthing. So lento ayimbethe leyo ibizwa ngokuthi embiotic sac. Yabo bese ke lokho lo hlobo luyi3 lokuzalwa embethe is Phoenix caseosa yamakhekhelezi amhlophe uzalwa emhlophe naleyo white substance emzimbeni uzalwa i-bed cord or i-cord birthing wesezalwa egaxelene nemnqambo lana okuyinkaba yakhe lela bese mthinta kanjena umbilical cord and all those things bese nalokho kuzalwa with an embiotic sac lokho okuyingubo okumbethe and all those things. Yikho kodwa ukuzalwa embethe engikwaziyo mina ukuthathu nokuthi kulungiswa kanjani bese ke kuba nokuthi umuntu wonke umuntu ozalwayo baconfuse lento ye-ankle birthing nokuzalwa natural bese umuntu ezalwe naturally kodwa uthola ukuthi mhlambe kuphuma nani nomzanyana umzanyana yilento ebizwa iplacenta. So iplacenta lena bayiphambanisa neembiotic sac abanye abantu ukuze bathi hayi uphume nelentuzana neplacenta ngoba esikhathini esiningi yiyo kakhulu abantu abaningi ethanda ukuthi iplacenta bayitshontshe kakhulu bathanda ukutshontsha kakhulu abantu i-black market. Yeah, i-black market yaphuma bese bayitshontshe bayokhanda imithi ethile nani ngayo yona iplacenta uyabona. So akubona ukuzalwa embethe ngoba wonke umuntu ozalwayo empilweni unayo iplacenta yakhe aphila nayo. Esikhathini esiningi ebelungu noma banalento leyo ukuthi ebelungu bajule kakhulu intweni zikamoya. Kumele sikusho lokho singakusabi futhi ingakho isikhathini esiningi into zabo baphumelela kuzona. So baphuma nayo iplacenta maqeda bayifaka into engathi isitsha umntwana leke adonsa
lokho kulapha ku placenta until izibe dry bese khona banqamula inkaba unlike thina isale sibhedlela iplacenta okunye ke lokho kodwa ke akusukuzalwa embethe lokuzalwa embethe kukuthathu lokho kusymbolizer ini iphiwo nemimoya lo muntu ahamba nayo ngoba umbethe into esiyibona with the physical eye then is possessed wese ambathwa manje umoya uthile oza naleyo nto leyo so mawuqala ubona umntwana ezalwa for an example elentuzana embethwe ingubo i-ankle birth ezalwa nge-ankle birth ezelwe ingubo ne-amniotic sac leyo amniotic sac kumele icelwe esibhedlela mayicelo esibhedlele uzohamba uyofiliswa amaform athile nase police station ukuthi akupermit ukuthi ukwazi ukuthi mawuye ekhaya mabangakumisa ku roadblock noma kanjani bathole le amniotic sac ngoba it's a part of a human body ungaboshwa ngoba iyomntwana wakho you understand amaphepha akupermitayo ukuyitransporta njengoba utransport umufi yangithi uyabona kanjalo bese uyayicela leyo ngubo le iyoyenza amasiko athile kuze lo mntwana lona abe inhlanhla yakhe imbathe ngamanje uzalwa nomuntu noma nabantu ababephethe inhlanhla bephila ngesikhathi sabo babuya manje ngalomntwana lo kuba ngathi manje uzalwa namawele kuba umntwana besithwini lakhe liba yini liba ile ngubo le i-ankle so kumele ihlanganiswe lo mntwana lona ishunqiselwe lo mntwana yenzelwe izinto ezithile lo mntwana lo kuze lo mntwana loyo akhule inhlanhla imlandela kakhulu without ukusebenzisa imithi nani enzelwe lelo siko ekhaya lapho leyo nhlanhla ivela ngakhona mayivela kabo baba uzokwenzela kabo baba mayivela kabo mama uzokwenzela kabo mama mayivela kwagogo okuyintombi yafika yashada la nomkhulu kuze kube khona ubaba wakhe izoyenzelwa kuleso sibongo kanjalo noma kulowo msamo wakuleyo lineage leyo ukuthi izinto zakhe zibe right lapho mawuzalwa unengubo kusho ukuthi uzalwa nenhlanhla yokuyisebenza wena being self employed kukhona abantu abazalwe ngayo leyo nto leyo kodwa bese eyibuza ukuthi umkhulu usho ukuthini makathi uzalwa ngenhlanhla ekumele kuphumelelise kodwa ngilandelwa amabhadi emsebenzini bayangithanda kodwa bangipha ama promotion njalo mina esikhathini esiningi ngibe nenhlanhla yokuthi imali ngiyibone kodwa ngiyibonela ukuthi ayifinyeleli kimi uyayibona into efana nalezo so maningi amaphawu aveza ukuthi lo muntu uzelwe embethe kodwa akimbulelwanga mangayimbulelwa manje usehlanganiswa nalesidalwa officially kahle then izinto zakhe zikwazi kuya phambili ngoba umuntu ozalwe ngaleyo nto leyo ankle birthing or ezalwe ngaleyo ngubo leyo ilegacy yakhe ayibuyi from being employed from ekusebenzeni omunye umuntu ilegacy yakhe izowakheka yena mhla lo muntu self employed eyimisela yena makaqala athengisa amasweet ayahamba akazi ukuthi ahanjiswa yini uthengisa ugwayi uyahamba ugwayi nani ngoba unaleyo nhlanhla bese ke ngene kulesibili leyo sibili lena i-cord birthing umuntu usuka nesiphiwo sokwelapha to heal people it's either angahila ngesintu noma ehile ngokwasentshonalanga with western medicine or with western sciences for an example mhlambe uyi-psychologist or therapist or yini aphilisa abantu ngokomoya aphilisa abantu mhlambe esibhedlela ngokuba yinurse ngokuba udokotela ngokuba yini mhlambe aphinde futhi kube umuntu okhulekela abantu abe namandla okuphilisa ukukhuleka abe umuntu olapha ngemithi kanjalo ubonakala lapho ngoba emandulo babekwazi ukuthi umntwana makaqala azalwa kube nama-sign abawabonayo one of those things bebakwazi ukumbona ukuthi lo mntwana lo njengoba ezaleka kanjena lento is not positioned by mistake emzimbeni wakhe kodwa lo mntwana uzophilisa isizwe lo muntu uyihila lo ozalwa la umsebenzi wakhe uyihila isiphiwo ahamba naso sokulapha you understand bebabonakala kanjalo abantu so yingakho esikhathini esiningi uma sesilandela izinto zesintu yes umuntu uma esethwasa kumele egcokeni isikhumba sembuzi ekugcineni wese uthola uma sigqoka
siba kanje basithuka sidoke simanzi basuye balungisa leya condition azaleke ngayo ngoba ngithi le anti symbolizer ini lo mncambo bekawufakile lo mncambo lo yeah, it makes sense now. Yeah, isuye symbolizer lonto ilungisa leso simo sakhe imfaka manje ukuthi abe in sync nezidalwa zakhe ne bese kuba ile yamakhekeleza amhlophe very painful one if it's not fixed amakhekeleza amhlophe Venix lo ozalwa ngeVenix or ngeVenix caseosa type of birthing lo mntwana loyo umntwana onezidalwa eziningi kodwa le dalwe eningi mazingalungiswa umntwana khona uba neproblem yama decision taking akakwazi umntwana khona uzale kanjalo ukuthi astike into decisions wenza izinto eziningi it's a John of all trade master of none utalented entweni eziningi ngoba unephiwe eziningi kodwa ezingavumelani ngoba ihlanganiswanga uthola umuntu for an example manje beka act suddenly sisambhekile uyakweka lokho out of the blue ianswer yakhe nje kuphela ukuthi angisayifuni lento kwenzakaleni ulwena ama producer kwenzakalani athi no angisayifili lento I just want to do something I'm tired of doing one thing over and over again hey ngathi ngimla I'm tired of doing one thing over and over again kodwa lezi zinto bakazenza zeyaphatha zenza zeyaphatha zishana senhlanhleni ngoba egcine lobuntu lona akaphumeleli isho lasempilweni yakhe ngoba une problem yokudecide ngoba kuningi okusemqondweni wakhe ngaleso sikhathi okwenzakalayo ngoba akahlanganiselanga ledalwa saxoxa endaweni eyodwa mabamlungisela lezo zinto enjalo so ama condition esinawo ngiyacabanga ukuthi ngizwa aphila kakhulu kubantu abakhomentayo abazaziyo lezi zinto mhlawumbe silapha abantu somewhere ngaphandle masikhuluma kanjalo ukuthi izinto enje zisukela kuphi ngoba everything that happens in life it has a reason so inkinga labo bantu labo bamakhekeleza amhlophe they are very multi talented umbona ngayo isayini yakhona multi talented ngoba kunama spirits akuye ebewenza leyo nto leyo vele kuye manje maningi afika amlwela so ingakho sithi masiqala silihlonipha noma sifihla sithi uzalwe neqanda elihlakazekile ngoba mawungabheka kahle the way yangakhona kuba ngathi khona into eyaba broken kuye so manje lo muntu lo esikhathini esiningi kumele lungiselwe izinto zakhe ziyalungiswa ke zonke zi3 lezo zinto la ukuzalwa wembethe awumani ukweke kanjalo umuntu angathi hayi mawuzalwa wembethe une ability yokuthi ungaphumelela empilweni ube nenhlanhla nani all those things kuyiqiniso lokho kodwa ke kumele kulungiswe andeke kube nenkinga futhi ukuthi abazali bakho bangazi ukuthi uzalwe wembethe umama wakho for an example mhlazane ekubelethe esibhedlela ube ngazi ukuthi uzalwe wembethe mhlambi uzalwe ngesiza uyangithola bamvula la ngaphakathi umama bamsedethile obvious ngeke azayibona okwesibili ipain umuntu abanayo uma ezalwa ingane iphuma ngezansi ikhanda libhekile so akukho lulu ukuthi ungajika umbone umntwana immediately ngoba phela kuvuleka ikhanali la yabo ngeke umane uthi usukuma so kukancane ukuthi umuntu abone umntwana ukuthi uzaleke kanjani ireport ekumele uzoyithola kulabo bebakubelethisa ama midwife yikho ngizama ukuyichaza ngani nangesilungu ukuthi ba understand ukuthi encol birthing isho ukuthini ukuzaleka okunjani iVenix caseosa birthing ukuzaleka okunjani icord birthing ukuzaleka okunjani once bakhiphela ifile bakuchazela ukuthi umntwana wakho uzaleke kanje kulapho kuzowazi ukuthi okay manje ke ngoba encol birthing ithi ngicela ukuthi lento le eyamafutha labewa umntwana bayangaphathi kuyo ingubo le basinikezele yona bese noyenza amasiko or only it applies to laba encol birthing for uzukuhambe nengubo ukuthi yes ungathatha ingubo including ilentuzana umzanyana uyakwazi ukucela like ilentuzana umzanyana ngesilungu sithi placenta ya uyakwazi uyicela ngoba iyadetach from wena ngithi uyakwazi ukuthi uyicela njengoba ngisho ngithebelungu esikhathini esiningi iplacenta license the benefit yokuthatha iplacenta ukuthi izibe dry
leke kudonseka laphayana kwenkabeni from ku placenta umntwana ephumile ingoba isuke iqinisa umntwana akagula guli kunalabantwana abothola akusilentuzana umntwana ozalwe nge-premature baby kodwa ke ugula kaningi uthola ukuthi akatholanga lokho kumele akuthole from i-placenta uyabona akakutholanga kwaba enough from i-placenta so ibelunga esikhathini esiningi bake bacela ukuthi i-placenta nawo bahambe nayo kanti abayikhathi same time immediately umntwana amaceda ukuvela lethi naceda bayikhatha immediately esibhedlela kodwa ke uyakwazi ukuthi kuma private hospital ukuphi uyicela ukuthi bakukhiphele yona uhambe nayo kuyenzeka kuma public kuyenzeka nakhona uyicela i-public inomthetho wayo nje ukusenza ngathi kunzima nje ukuthi bakuchazele ifile lakho ukuthi nangu umntwana uzelwe ngesibe sinjani they don't care yangithola I'm sorry to say they don't care ngoba abakwazi ukubatshela babatshela abantu efayilini nawe nje mawugula abakutshela ukuthi uyabona njengoba ufika kwenzakalana efayilini lakho uyabona they just working because of they need to get paid lapha yana they are strictly instructed to work and give a proper reports khona efayilini ukuthi isimo sakho sime kanje baguide nangaleso simo leso uyabo all right so but before ngingenelele endabeni le ucitha uyichaza ngifuna ukwazi ngale black market ukuthi ku black market nawathatha lengubo yomntwana bamix imithi enjani bayenzana ngale mithi ekusuke igama man uyabona i-black market into engekho legal vele nangomthetho makungenzeka ube involve kuyo ungaboshwa ngoba izinto engamelanga zenzakala so into eyenzakalayo ke ngelentuzana ngomzanyana uyabona i-placenta bani mabayithatha bayenze njengephathi yomuthi uyangithola bese benzani ke bayazi ukuthi okay le placenta le maybe yakwaNgcobo umntwana wakwaNgcobo so bayazi ukuthi umuntu ozobiza ngesibongo sikaNgcobo sizomvusela inhlanhla ngani ngale placenta ngoba le placenta phela idonsi lineage so manje ikwazi ukwenzana ukuthepa easy edalweni zakwaNgcobo bese umuntu avukelwa inhlanhla khandelwa izinto ezithile mhlawumbe uzoyisebenzisa bese lentuzana so kuhle vane bayeba with an information ukuthi lo mntwana wakuphi then bese bakwazi obviously angithi abantu abadila ne-black market they know what they need there they don't only say mhlambe ngifuna i-placenta nje uyazi ukuthi une-experience mhlawumbe umuntu uthi hayi i-placenta le kumele ithintane nesibongo esithile because of izosebenza ngoba into eyenzakala ebunyangeni like ngithi i-science lento lena you need to know uyangithola deeper knowledge ngezinto ezithile in order to heal if for an example inyawo lakho libolile kumele bal-amputate esibhedlela abakwazi ukubona lutho wena uyazi ukuthi lento eshaya lo muntu spiritual ingakho bangayiboni ayikho physical it's not like a virus abazoyibona spiritual highly spiritual uyazi ukuthi into ezodla lo muntu mhlawumbe igundwane lelasemgodini okuyimvukuzana ehamba ngaphansi lapha yana so wena into ozoyenza uzowazi ukuthi for wena ukuthi lemvukuzane ingakudoji uzoqala uthola imvukuzane wena enye uyayibona igundwane limvukuzane lasemgodini bese uhlanganisa nemithi ethile uhlanganise nesilwane esikwazi ukuthi sithagethe imvukuzane sibulale which is inyoka so uhlanganise namathambo enyoka nanani bese uyashisa uthi umuntu ayenzeni alapha inyawo leliyana okunye akukhothe okunye akudobise lapha enyaweni aleka kwenza makalekaya then uyabona uyarecover umuntu so le mvukuzane le spiritual senzani icale yabona imvukuzane iqala eje ukuthi hayi umzala orini siyahlobana isabhe kanjalo nayo inyoka la uyangithola inyoka mayishaya ibamba lemvukuzane spiritual in the spirit world then maseceda ke lo muntu uqala uyalulama uyaphila oba right thola kancane uyarecover umuntu ngoba ngithi ukhumbula ukuthi ama cells wethu they are capable of ukuthi wona as recovery you understand kodwa ke ma affectwa i virus noma ukuthile emzimbeni awakwazi ukurecover so wena ususa lento le affecta ukuthi umuntu angaphili bese ke nature take its course bese kancane uyalunga umuntu agcina recover aba right. All right, so I guess we back emuva kile yokuzela umbethe ukhona umuntu ozala ngakambathi something
yebo baningi futhi lento yokuzalwa wembethe is not for everyone. All right. Yeah, it's not for everyone. Kusuke kuyinhlanhla on its own ukuzalwa wembethe yeah. Yabo. Oh, bakhona abantu abazalwa abangakambathi next. Hayi baningi abantu abazalwa. Shukuthi yibo laba butsotsi ke musi ke. Ukhona umuntu ozalwa ay criminal ukuthi vele lo was born ukuthi abe utsotsi or abe troublemaker or abe umthakathi. Ngeke sisho njalo ngoba baningi abantu abazelwe bangambethanga. Yabo and we can't say all of them uba ama criminals. Sithi kukhona wonke umuntu emhlabeni uzalwa ne destiny yakhe. Yes. One. Wonke umuntu emhlabeni uzalwa nesiphiwo a gift ezomphumelelisa emhlabeni. No one in life is born to suffer. Uyangizwa? Ngiyazi ukuthi abanyana bazothi kanjani ngoba siyasafara. Suffer financially, sisafari ngothando, suffer ngani. Kusho ukuthini ukuthi why is umkhulesho njalo kanti I reality ukuthi a majority of people bayasafara. Yes, why are we suffering then? Why are we suffering? Yes. We are suffering because of we don't understand ourselves first. We need to understand our nature and ourselves. Just understand. Mangithi ourselves kumele uzazi ukuthi uma uneminwe e6 abanye abantu baneminwe e5 la wena 6 Yeah. nala 6 bese abanye baba na 5 wena why uhlukile, what does it symbolize to you ma uneminwe e6 Yeah. right? You understand? Okay. Then once you can discover, you'll go to your destiny la kumele uye khona. Ngoba mawuneminwe e6, once utshala, inature ikhuluma nawe. Mawutshala ukhipha ama fruits amahle kabi nama veg amahle kabi. Okay. Wena mawuqala utshala imbewu unisela wenzani, iyakuvuma izitshalo. Oh. Mawubamba into usebenza njenge mic kanje with the latest Fiso Ncwane. Akwenzeki ukuthi abantu bangawuthanda umculo wakho ungenzanga lutho ngoba uphathiswe izinto ngezandla zakho kanje. Kukhona the additional finger ezokunceda which is not your finger ngoba noma uyibheka ngathi le finger enye I deformed kancane ukubonisa ukuthi it's not your finger, it's a finger that emanates from somewhere. Iyona ezokuncedisa mawungazazi nature yakho uzalwe wembethe. What about these lines then there? Yebo na ama lines lawa yakhuluma into engisho ukuthi mase kufika kuma palm readers bakwazi ukufunda impilo yakho from kuwo lama line ukuthi makawabheka kanjena. It's the knowledge of, it's a self knowledge abantu akumele yazi ngaye and abantu bayenza njani kumele I discover lonto. It's very important. Uyabona, so umuntu uthola ukuthi uzalwe embetha kembulanga, so ingakho ehamba ihlangabezana neinsila ezimngcolisayo empilweni ngoba akazi ukuthi kumele enzeni. Yabo, bese ke mangithi wonke umuntu is born not to suffer. Sonke empilweni sizalwe ngama talent. How many of us do they know ukuthi talent lakhe liyini? Our parents knows ukuthi lo muntu is good at what asasemncane ukuthi hey yabona lo makangabona ibhola uyadlala ibhola in. If they can only support lelo talent and change it into a career, lo mntwana lo yangaya kude kabi ngoba uma ungabheka ibelunga abaningi abadumile mawungathi uthuyalalela aba rich abaphumelele mawungathi uthuyalalela bazothi Penny Hayes started swimming at this age. Oscar Pistorius started running at this age. Bonke labantu esibaziyo abaqala manje lento ngoba into ehuzalo kubo they understand ukuthi a talent needs to be equal to a career. Kodwa mina ingane my good in swimming nithi suka lapha emfuleni uzolunywa inyoka. That's what I basically think of negative instead of thinking positive. Omunye makadrowsha umntwana lezo menza ukuthi abe architecture kusasa, abe icomic kusasa, abe ayenza ama sculpture yenzeni kusasa, advance to that level. Ngithi wena into yaziyo nje kuphela ukudrowsha, yakela lento yenzayo la ufunde nayo imaths. Those things ekumele zikuphumelelisa zibulawe abazali bethu ngokungazi ngoba phela abazali bethu they were not taught impilo on its own ukuthi kunjani. Ikho ngithi kumele sizazi ukuthi kukuphi umuntu nomuntu uyazilashayeka khona kodwa ke umuntu abe in denial ukuthi ngiyashayeka. But sometimes I'm sure mkhulu we live our lives through our kids.
You know, I wanted to be a doctor. I want my kids to be a Yes, doctor. that's the problem. And the fear again yokuthi lento izomphumelelisa kuphi. The other thing, the scarcity of converting leyo talent, the scarcity institution as ama institution okunceda ukuthi uconvert that talent into a career are very slim. They are not there. You understand? Like for an example, zingakhi ikolo ze swimming esinazo. Uyabona, very scarce. So inkinga iba lapho. So yikho ngithi wonke umuntu une purpose yokuyidlala emhlabeni aphile ngaleyo nto leyo. Uyayibona? Yes, I just want us to go back again on Lindaba you give a birth, ne? Giving birth, there is also a probability of not giving birth, of having a miscarriage. Yes. Yes. So if a person get a miscarriage right now, and then there will be the processes with cleaner, like you said, and after cleaner, what role as Umlaphi Wendabuko you're gonna play on that kind of a person? Okay. Yeah. Miscarriage ne ngizohlanisa ne abortion ne stillborn babies. Okay. Ne. Yeah, miscarriage umuntu usuyakhulela mase yaqeda kube nenkinga yenzakalayo kuye kumntwana isiswini bese umntwana eyashona noma i-development yomntwana ingasenzeki emzimbeni bese kuthiwa seshonileke manje umntwana. So kumele siqonde thina as African people iqiniso ukuthi uma wena uhlangana nomuntu wesifazane nilalana ni-engage sexually, uma nilalana bese uyapheka uyakhetha, ukhethani, ukhetha umntwana noma ukhetha umoya womntwana. Ne kumele sikwazi lokho, siyilungisa inkulumo. Ukhetha umoya womntwana ne before umntwana, then mase yakhetha umntwana kuba nomoya ngaphakathi esiswini lewo khona, bese lo moya njengoba uba khona bese uyayibonakalisa ngokuthi kube nama pregnancy signs mhlambi kwabanye. Mhlambi uyohlanza ekseni kanjalo ukudla kuyamnyanyisa akazi ukuthi wenzani nani bese ke makuyobhekwa maybe ukuthi lo muntu pregnant uthola ukuthi mathatha pregnancy test ithi yebo pregnant, makiwa kusona kubonakala imovement nje encane ethila kubonakala imntwana ngoba umntwana uza after ukhetha umoya then bese kuba ne development yomntwana. So umuntu wesilisa nomuntu wesifazane wenza umntwana ngokuthi balalane bese kuzoba nomntwana ngaphakathi bese ke umenzi the creator sent its spirit inside the woman's tummy ne phakathi kuwumpu lapha ukuthi lo mntwana createkeke manje. Le creation sibiza child development. Ngaphakathi uyadevelopa from embryo ukuya kanjalo lapho ke manje lo mntwana loyo usedevelopa useyacreateka ngaphakathi. So mase kuleke kunaleyo process bese umntwana mhlambe istop leyo nto kuthiwa mhlambe not termination kune miscarriage yenzakele lapha ngaphakathi bese ke sibedlele bathe umntwana asekho right bamsuse bamkline ngaphakathi ama umscram nani and all those things bese kusala umoya. Umoya lo yana yakhumbula engithe kuqale wakhetha wona umoya usala la esiswini. Mase usala esiswini lo moya lo kumele wenzelwa ama ritual manje lo moya lo. Ufana nomuntu oshonele estradeni kwahlukana inyama nani nomphefumulo. Yafika imochari yathatha umuntu lapha bakhala umndeni umntwana nami kwasho wacima wahamba waya kuphe emochari inyama bathi umuntu uhambile kodwa umoya womuntu usele lapha estradeni. One day uyangithola mabanganakile uzokuza omunye umuntu athi hawu mama mhlambi bengizobheka usibani bathi umntana lo muntu washona kudala wahamba bathi hayibo mhlayene naye muslo muntu lapha e-store. Yes. Ngaze ngakhuluma naye lapha ngoba uyiveze kuwe njengomuntu ophilayo kanti bekuumoya womuntu wafika kuwe wayenza lento engathi optical illusion kuwe wabona ngathi umuntu ophilayo bathi samncwaba kanjani uyabona kanti bekazama ukubonisa ukuthi no still umoya wakho uyalandwa kumoya womuntu bese uzobuyiswa kuphekhaya yabo mawusothi nesikhathi eside lapha yana uyahlanjululwa leyo moya loyo ne wese uyabuyiswa ekhaya. So nala umntwana unkosikazi or umuntu wesifazane makane miscarriage kumele lo moya loyo ususwe la kula singenelela khona ke thina kakhulu
ne uma sethatha isikhathi eside leyo nto leyo ikidinge kakhulu umuntu oyinyanga ukuthi enze ama ritual encedise ngama ritual alapho uma lo muntu lona kwenza namhlanje kusasa uyangithola le miscarriage yakhe kusasa kumele umoya lo ubekwe endaweni eright lapha kudingeki inyanga ifamily yaboniswa ukuthi nokumele beyenzeni babelethise umphefumulo manje ngoba ngithi lo mntwana lona azange asathola ichance yokuzaleka so umoya lo kumele bawuthwebule manje bawususe kulo muntu opregnant lona kuze benzini bakwazi ukubeka kwelamathongo babiza ogogo nomkhulu ukuthi nangu umntwana wena izizukulwana senu ebenibusise ngaso usibanibani asiphilanga basiphe negama futhi you understand ukuthi lo mntwana uzoba ubani igama bese omunye ayabuza ukuthi mkhulu uzwazi kanjani ukuthi indoda noma bekumfana noma bekuyintombazana lo mntwana since miscarriage yenzakale asasemncane kungakabonakali negender wazi kanjani ukuthi indoda noma uyomfazi ilula lento umama yena leli gama azolikhuluma ilona elizodetermine ukuthi leli lizofika kuye ukuthi wena bothanda ukubiza umntwana obani mawusulalela wena emoyeni uthi simbize bana athi ngimbize Thabanga bathi mhlambe beku umfana uyayibona izosuka kanjalo ngoba phela lo moya uyakhuluma nomzali ngoba uconnected nomzali better than anything uyabo so same goes to abortion ne miscarriage kodwa I mean abortion ne stillborn baby so manje iabortion yona inkinga ngoba phela kumele uxolisa emoyeni womntwana ngoba uthathe idecision ngempilo yomntwana akuzenzakalanga ngesimo sama stress nani ubazi ukuthi ngipregnant then ama reasons wakhe amlidela ukuthi enzeni termination so le termination kumele lapha yana kube nembuzi yokuxolisa ekhaya nokulentuza nokuhlambulula idalwa intukuthelo yabantu abadala ngoba if angakwenzi lokho uzothola lento seyiba ukhondolo it's umkhokha sort of like a generational curse ukuthi umama ube abortile umntwana naye uabortile lo mfana uabortisa omunye intombazana igirlfriend yakhe wamnikeza imali ukuthi aborta umzukulu kanjalo iyoyehla leyo nto leyo ibe umkhuba uwenzakala efamilini ngoba lento ayilungiswanga futhi ayivalwanga sinabambelethisa as like a normal belething or there is just nje a way of doing it ukubelethisa umphefumulo kusebenza spiritually kufana exactly like ukuyolanda umuntu oshonile esibhedlela isebenziswa ngumlahlankosi okuyihlahla ne umuthi wokulanda umuntu esibhedlela makashonile nakho kuzoyenziwa the very same system kuye ngumlahlankosi bese bakwazi ukuthi bambelethise bamtrebe lapho umoya womntwana bawukhiphe ngoba manje inkinga uma bangamkhiphi lo mntwana loyana umoya wakhe lapha yana apart from ukuthi kuzoba generational curse kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umntwana ne lobe kuyintombazana lobe kamprekile then wa terminate noma baba ne miscarriage mase kuqeda uyakhulelwa futhi makakhulelwa ukhulela maybe from a different man now ngoba esikhathini esiningi lezi zinto lezi ama miscarriage and termination zibanga ingxabano ebantwini ababazali bayalwa bangazibalwelani nani kanti balwiswa umoya womntwana lapha yangaphakathi ne ongalungiselwanga so kungene uthola another boyfriend or uthola another man bese ayapheka umntwana womfana manje angithi lwabe kuyintombazana bese la ngaphakathi lo mntwana lona makaqala developa lo mfana bese lo moya aclaim iright yokuphila through lo one womfana lo entombazana makaclaima kanjalo bese umntwana developa kumfana abe nama hormones wani wentombazana uyangizwa alright ngisukela indabeni yemimoya elokuthi isasekhona lapha yebo lo moya wentombazana ukhona lapha yana walomntwana wentombazane maceda uclaima ibody yalo mfana lo mfana une right ukuba umfana bese aphume makaphuma lo mntwana lona asasemncane umntwana omfana kodwa unama curve
abe nevoice entombazana abe njani akhule naleyo nto leyo uyangizwa wesemambona abantu thokuthi lo ntombazana dominator kakhulu wesobona abathi lo mntwana lona uyigay for an example uyangithola mabambheka nasesibhedlele kanjalo bathola ukuthi unama hormones lo muntu womuntu wesifazane kodwa uyindoda. That is where this thing mostly emanated from, in that condition yaleso simo esinjalo yabo isukela lapho yabo. Ngiyayifunyana ke kanje. So madam, if like sekukwenzekile lokho, is there any way that you can reverse it? No, you can't reverse nature. Yeah. You see, when something happened, the meantime you try to reverse in nature, the way ingakhona uzokhosa more harms than the solution. Yeah, born. So if we, for an example, mangithi nature, when I'm born with a melanin skin, ngidark njengami ngidecide ukubleacha ngibe mhlophe, ngizosala nama consequences somehow. Uma ngizalwa ngisesimene esinje, mina ngifuna uku-interfere ne-nature, ngizohlala nama consequences. So into masenzakele, we must just embrace it. You understand? We don't need to also sizonda umuntu ngaleso simo ukuthi hey uyabona mase sikwatile sithi sibanibani phela wena akusuyi intombazana umfana or wena akusumfana wentombazana ubokukhumbula lokho. That is very wrong. Ikakhulukazi umuntu akayikhethelanga ukuthi abe kuleso simo esinjalo. Yeah, but like nginokuza many people, especially if you are Zulu, right? Yes. Yeah, nginokuza like many Zulus, they are very they like to ostracize them or mhlambi babandlulule in what way ukuthi no indoda elala nenye indoda, this guy ukhozi FM indoda elala nenye indoda. Yeah, asike sithi most of our utterances inkulumo esibekayo thina abantu sometimes sibeka ngemizwa more than knowledge. Yes. Kanti uma une knowledge nga something kuyaqaphelisa ukuthi ukhulume kanjani nabantu ngoba une deeper understanding of something. Awukwazi ukuthi ungakhuluma into ucomment entweni ongananjula lwazi ngayo. Uyangithola ngoba sometimes uzoyithola uhlukumeza abantu unganakile. And once umuntu mawumhlukumeza akakhohlwa. Nesizulu siyasho sithi umenzi uyakhohlwa umenziwa akakhohlwa. Yeah, bazokubuka ngelinye ilihlo elinzima kabi abantu masukhuluma out of knowledge. You need to understand knowledge ukuthi lento ingabe isukela kuphi. Uyabona omunye umuntu wesajike ehlambalazi ukuthi hey, God is not confused what afanye noNkulunkulu endabeni ezinjalo. It's very wrong. Thina nje masikhuluma kanjena ngisuke ngikhuluma injula lwazi ukuthi kubalekile ukuthi umoya ubelethiswe. You understand? Kuze umuntu nomuntu angarobheki ubuyena. Ngoba kubhlungu uyayibona ukuthi mhlambe ngesinye isikhathi ufuna ukuphila kanjena kufika okunye okuzokuphilisa kanje. Kusho ukuthi manje nawe ugcina ungasazi ukuthi kumele uphile kanjani. Yabo kuba ngathi umuntu oconfused kanti awuzenzi. What about the doctors and nurses lapha esibhedlela? I'm sure yibo vela benza lama abortion. And yes, I make like as a woman will make a decision ukuthi I want to terminate this baby because of whatever reason. And then what about the doctors? Abortion can be made through udokotela, can be made through an individual ahlezi ekhaya, maybe knowingly or unknowingly, or certain people esithi siyakubo njengathi sithi inyanga bakunikeze isihlahla esithile sik-abortise. Iqiniso lokho kuyenzeka. Angifuni ukubheka odokotela kuphela. Ngamanje kuyoba ngathi sixwasa abanye abantu sisaba ukuyiveza nathi uthi kuyenzeka. Abortion can happen if umuntu pregnant besathatha ama laxatives. It's either natural laxatives or awasesibhedlele angekho aware bese kushaya kumntwana termination lapho. Wait, yini ama laxatives? Ama laxatives imithi ekusebenzisa isisu eklinayo. Esiswini bese limaza umntwana bese umangala kuphuma amahlwili amaklota athile kanti sekuterminatekile. Kwesinye isikhathi sike sithola abantu egudlweni uthola umuntu umhlolela for an example wesathi yazi mkhulu lento ikhuluma ukuthi khona umoya womntwana okhalayo ngami and uza ngolaka. It's not for the first time ngiyizwa lento sekwesi3 kodwa ke angiunderstand kanjani ngoba mina I don't recall myself being pregnant. Yabo ubengekho aware ngoba kukhona ezinye iziso ezithi mazingena zizoma umuntu
kukhona umuntu odiscovera sekana 4 months 5 months ukuthi upregnant nakhona udiscoveriswa yini mhlawumbe ukugula okungathintani nepregnancy masiceda makaye esibhedlele bathe ukuthi no wena futhi upregnant amangala ukuthi babheka isona lo muntu sekana 3 months 5 months pregnant angekho aware so uthola ukuthi simzumile isisu yena wezwa isisu sibhlungu kanjani wasesebenzisa yona abo Brooklux nama castor oil nani asebenzisa imithi omahlabe kufini la ngasesintwini nani uyase imlimaza la ngaphakathi sikaterminate umntwana so South Africa termination of pregnancy is legal it's very much legal when it is done through rightful channels ngoba abantu abenza termination they need to be registered with government to be known like Mary Stoppers certain clinics and all those things kuyaziwa it's allowed in South Africa ngoba it's an individual choice without even query to the father of the child to do it so ngeke sophikiseke umthetho engawenza nje kuphela ukuthi it's not wise for somebody to terminate umntwana ngoba mhlambe lo mntwana bekuzoba uyozokhipha kule ndlala wena oyicabangayo manje ukuthi angikwazi ukumsupporta lo mntwana because of ngcono ngimterminate ngoba ngisesikolweni abazali bami they've sent me to tertiary ngihlala eRes so ngizoba disappointed ngoba bazi nokuthi ngisexually active lo mntwana lona ngeke ngimkhiphe it's not wise there are options again efana nani nama lentuzana ama adoption agencies very unknown ukuthi ubani bangeke bakhethe ukuthi wayenza kanjena rather than ukuthi lento ngoba lo mntwana uza nesiphiwo sakhe lo mntwana can be a blessing somewhere somehow unyanga ngifundile ne laxative hey uyazi laxative hayi mina bengayazi hey hayi ngiyabona nama medical term walahlela left and right the reason ngiyaqala ke ngiyaqala ukuthi I'm sure now uzoyibonela mawungakubheke to ama teachings wami ukuthi ngijule kakhulu ngesilungu the reason why ngijula ngesilungu ngikhuluma nabantu esikhathini esiningi abafundile ne abantu abafundile maybe biology or ini ngoba kunalento yokuthi esikhathini esiningi thina inyanga kube ngathi sikhuluma izinto outside the facts so ingakho ngithinta lento ngamabongo ngoba nendaba yokuzalwa embethe esikhulume ngayo ile bayiphikisile abantu kakhulu so I had to explain it nge terminology ya phakathi elentuzaneni elabor ward ukuthi bizwana namanje futhi njengoba ngikhuluma kanjena ngikhuluma to a level ukuthi bayazi leyo nto ukuthi okunye umuntu vele uyaterminate angazi ngoba isuke kuyipi condition based on the study cases asendumbeni of course ukuthi bakhona abantu esifike sabahlolela sathi ukuthi isimo sinje wakhumbula umuntu futhi after a certain time ukuthi bo right mkhulu yazi ngiyakhumbula there was a time after ngenze leyo nto ama periods wami noma ama cycles wami aqale yashintsha uyangithola kusho ukuthi ngangenza i-termination ngekho aware I was terminating the process yomntwana ayinyanga za terminate abantwana akukho right thina siyaphilisa sibulala inyanga ukunyanga is to heal not to kill mawuqala nje ususebenzisa into enokubulala phakathi ungayibiza ngenyanga wena ngoba uthanda usaba ukuthi nje abantu bazokubona ukuthi uyabheda yabo kahle umuntu oyenza lokho umkhunkuli it's a witch or a wizard ne umuntu osebenzisa umuthi kabi akawusebenzisi kahle usebenzisa kabi umuntu onjalo and uma so usebenzisa umuthi kabi asawubizi nangomuthi sithi leyo nto yubuthi ne ngoba ekugcineni izo create ama enemies which izitha or izo create ubutha nabantu ngoba ngithi uyafika kimi innocently mkhulu nginenkinga ngiyalwa nonkosikazi lapha endlini unkosikazi ngiyalwa nobaba lapha endlini ngicela ungincede ungibambele lo muntu angithi mangibamba lo muntu ngiyamzombify iqiniso lelo ngiyamshintsha lo muntu uthi angasabi lento ayiyo ngimshintsha manje ngomuthi uthi abe ilento efunwa uwe once makaba ilento efuna uwe kusasa wenzani lo muntu uba insecure ngoba manje usesetshenziselwe impande ethile uba insecure sikagada wenzani uyabhoreka nawe mase yakuthola uyakubulala that's why today South Africa we have a lot of femicide cases in South Africa should isikhosi yini vele ne
iningi labantu vela alikhoswa ngayithi ikhoswe yibo ngoba uyofika edubeni acele lezi zinto aka encourage umuntu asho uyakhona ukumnikeza amalahle lapha engasebenzi nokusebenza wesathu mrobhile uyabona inkinga lento ethu thina inyanga ngoba bawungathi ubnikaza amalahle wakasebenza uzothi umrobhile kudumise kabi mawufika futhi umtshela ukuthi ungayisebenzisi lento yakukhalela futhi nje uthi mkhulu awuhlalo hanyi abantwana uyangithola lapha ekhaya ubaba seka banjwe intombazane ethile ngifuna wenzeni uyangithola bese uyakwenza mase ukwenza kuba inkinga futhi kuyena futhi again uhlela uwedwa so uyayisola ukuthi hey lo muntu lo engimbone ephepheni lo was my patient lo muntu wafika la ekhaya ezofuna umuntu othile uyalazi iqiniso ngeke kube nakho ukuthula mawunabantu abadala unless masewufe inhliziyo ngeke kube nendaba vele kodwa ke wena isazelo ngoba uyazi ukuthi le ntombazane yimi engamlandela umuntu uthi le ndoda ayekele lokho ekwenzayo ngoba asifuni ukuvuma nature kanti nature sometimes kumele sivume ukuthi uthando maseluphelile uyangithola luphelile. Can you analyze a person ukuthi wazalwa kanjani by just looking and say yebo siyakwazi ukanalyze umuntu ukuthi wazalwa kanjani mina ngazalwa kanjani wena wazalwa uke wayithinta wathi mhlawumbe wena lapha ngazi baba uyiprofit kumele ubuye ukubheke futhi lokho kwi-multi talent kumele ubuye ukubheke kwi-multi talent la kuwe ukuthi kungani ebangela lokho yabo uyithole from ekhaya. But normally like when you analyze a person what do you use usebenzisa amathambo uri esigodlweni icanga ukubona ukuthi lo unesiphiwe sithize idlozi okuyilona elihlolela umuntu liphile emuntwini uyahamba uyakuphi uhamba nalowo moya loyo ungakwazi ukuthi ahlolela umuntu ne ngiyakwazi ukuhlolela umuntu ngihamba estradeni kodwa ngikwenzi noma ngihleli ku podcast ngakwazi ukwenza lokho kodwa ngikwenzi amathambo afana ne guideline ya ithambo uthi mawulahlela phansi kube nethambo elirepresent amaphupho lithi malibheke phezulu mhlambe bese likutshela ukuthi lo muntu umuntu ophuphayo uyaphupha lo muntu ebusuku makalelo uyayibona izinto bese malibheke phansi lithi lo muntu akaphuphi bese uthi mawumtshela ukuthi lana ngibona ukuthi umuntu ongaphuphi wena athi yebo kunjalo mkhulu futhi avalekile amaphupho kimi that's how you knew ukuthi ithambo likhuluma iqiniso bese ejike kubuza ukuthi mkhulu ulahlele phansi kanjalo likutshele laphelela lapho bese umuntu akutshela ukuthi kwe yazi mkhulu ngiphupha 1 2 3 4 so ngeke uthole ianswer from kuphi kuleli thambo lelana ngoba liveze lokho elivezile laphelela lapho makakhuluma nawe usekhuluma nomkhulu manje shobe elikhulu kimi makakhuluma nami ngimlalela sekuphendula lo moya lo walomuntu okimi manje lesiphiwe skimi ukuthi hayi mkhulu njengoba uphupha lokhu kusho ukuthi 1 2 3 4 so ngithi cishe kufanele elinye iphupho oke waba nalo usakhula khona iphupho engikubona uphupha kanje bese amangala ukuthi lo muntu waze kanjani ukuthi ngake ngaphupha izinto ezinje ngisasemncane usekukhulumani ukukhuluma manje idlozi directly so umuntu ngeke ashaye amathambo effectively uma enganalo idlozi elikhuluma kuyena ngoba amathambo into efundisekayo amathambo ngakufundisa nawe ukuthi hayi uyabona leli umthwalo wezindaba amatsonga libiza ukuthi idzuma in lisho ukuthi nokuthi ungawafunda afana ne tarot cards uyabona ama tarot cards ayafundelwa le nto le nani incwadi yakhona ukuthi lena imeleni le angels card imeleni kodwa ke if wena unganalo idlozi elithintana namathambo ungagcina ngokumshaya ngebasic yabo wesuhluleke ukumthintelwa deeper ngoba awunayo lento lena ekunikezela amathambo enamathambo wethu vela awafani nama explanation wamathambo wethu ngeke afani. Then what is the difference between you and these psychics? There's no difference. The Now, difference is that mina ngithi ngiyaboniswa i-psychic yona ithi isiya ngokobulungu. We can do the same thing. I think it for an example. Uyabona khona into kumele siqonde ngesipho sabantu abadala. Uyezwa manje in this time on the 15th of November 2025 ukhuluma nami njengenyanga. yes. Inyanga esebenzisa idlozi.
ukuthi izwe indaba zabantu nokunceda abantu. Come 2 years in 2027 ngidecide ukuthi angisafuni ukuyenza lento, or ngidecide ukuthi athi ngiyosonta ngibe umzalwane ngikhohlwe ngezinto lezi, ngiyofike futhi lapha yana ngihlolela abantu bese ngijika identity yalomoya engihlola ngawo. Bese ngithi the Holy Spirit says, yes, bese umuntu ayavuma lento ukuthi yes lo muntu ukhuluma iqiniso, ngoba isiphiwo lesi sihamba nami ngeke sisuke kimi. That's what most people actually does. Uthole kuthiwa umuntu ube yinyanga then wayeka waba umprofeti. Manje wena uzoyibiza ngokuprofeta, kodwa mina ngizoyibiza ngokuthi lapho usuke unusa or wenza ubunusi ukubona izinto esisazoza. Uma ulentuzana ukhuluma izinto ebezenzakala izolo namhlanje nakusasa, ngizothi lo muntu uyimboni yangithola ngoba unomoya wokuboniswa izinto, but still is the same spirit that I'm using, but now under a bigger cap now yokuthi manje sengila ku Christianity sengizoyithinta ngendlela enje. Yikho ke nasendulo lento yobuprofeti yaqala from enyangeni yangena eprofetini. So nothing strange about today. But why then you guys are fighting Christian inyanga ukhona ungqono ukhona ongekho ngqono? What is going on between you? Why there's a beef in between? Inyanga kumilanga ilwe nomunye umuntu by anything. Yeah. But ngebhadi you find ourselves defending yourselves. Yes. Ngoba thina we don't label Christians somehow. Yeah. But they label people abazakithi nabantu esibafundisa ngesinto as following demons. Igama lesikristu leli alikho esintwini igama lama demons. So ibona mostly esikhathini esiningi ababa nenkinga nathi. Bese nathi sigcina ngokuthatheka kabi sibe nenkinga nabo, and then maybe we go to an extreme. Manje when two people are arguing, you'll never see who is right and who is wrong. Ubona ngathi siyahlaselana kanti. Well, then why do you guys assist them if bayeza ngobnyama bazokufuna amakhathakhatha? Yeah, no, I mean I don't assist. You know abafundisi bangazi kimi, I don't assist people who disrespect what we are doing. Ngoba ngifeel ukuthi labo bantu labo bayasiyuza kabi. Ngoba abantu abakhonza esikhathini esiningi vele baza kuthina uma befuna izinto zokungcola. Uyangizwa? Itsila ufuna ukuthwala or ufuna ukubulala umuntu kulwela imizi lapha yana or kulwela amabusiness, ufuna ukusebenzisa njengomthakathi. Wese mawuceda ukumnceda futhi wena kuleyo nto ngoba desperate for imali, ajika abe nobufakazi and then a story esibonisayo ukuthi lo muntu uyazi ngokujula kwabangoma ngoba bekahamba khona vele uyayazi akakhuluma into esingayazi, uyabo. So mina nje umuntu makafike lapho umfundisi ekhohlela ngizomnceda. Uma ezofika efuna ukuphamisa amasonto afike enzini, I don't need them. To me they are as good as umuntu ofika ezocela umuthi webusiness le mortuary. Yeah. Yabo kuzi mortuary yakhe angcwabe njalo kumele kufa abantu, kusho ukuthi nami sengibulala abantu. Afika umuntu adayisa umzimba kimi, kusho ukuthi sengiphula imizi yabantu. So angikwazi mina njengoshobo elikhulu angikhulumela inyanga, ngithi mina angivumi ukuthi umuntu efike ngisebenzise kabi, ikakhulukazi makungaba umuntu omfundisi noma umuntu okholwayo, ngoba besa behind closed doors. Ngangwenza ke lo msebenzi before ngastop, baza behind closed doors bafike bathole amandla ukuthi amasonto akhuphuke. Wese maswakhuphukile baqambela abantu amanga, angazi noma basabela ukuthi labantu bangayinyangeni ngoba one day bazohlangana lapha yana ekhaya. Uyabona bafike nemember yakhe esonto bahlanganele lapha eClebghat akazi mhlawumbe bame queuing bonke. Ya bame queue, akunayo iqueue ke mina. Okay. Iqueue yinto enganayo mina, kodwa ke bafike bahlanganele lapha ya. Kodwa ke into engiyinyanyayo ukuthi bafike badukise isizwe. Thina sizama ukusho lana ukuthi ayikho into wrong mhlambi ngokuthi ukhumbula abakini uhamba uyocenta ethuneni. Yes.
kodwa ke ethuneni kulahleli khona amathambo umoya wabantu bakini kumele uhlale emsamo wakini uyangithola bese bona bathe ungahambi lapha emathuneni kwasho wacima is demonic and all those things kodwa next week uthi abanemali ababhadale sine trip yokuya ethuneni lika Jesu so angizwani negibengu yeah ku wrong for ukuthi uyethuneni labantu bakini kodwa ku right ukuya le ethuneni lika St Francis le Vatican City ku right ayikho so angithanda abantu abamislead abantu umuntu makaphande kahle njengabelungu uyabona belungu abayigceki izinto zesinto pastor bebelungu Ray McCoy nabaningi engibaziyo Benny Hayes bebamandiya nabelungu abayigceki izinto zesinto at all sigcekwa yilabo abakithi angazi why kodwa ke yikho mina I don't need those healers in my space especially for ukuthi bafuna izinto ezobaphakamisa kanti bazochaphaza igama lethu barashithi umnyaka uyabhadala nemkhulu umnyanga bubhadala uma ubenza ibusiness kodwa uma ungabenza ibusiness abubhadala ngoba kukhona inyanga phela ezingeke zikuncede unganamali phela nje ngikhulumela esidini lakho ngibona ubheke igushi bag hayi lutho igushi bag is 20,000 lapha eDiamond Walk athi ngisho into eyodwa ngami yeah angazi noma it's a disadvantage noma it's what kodwa maybe it's a disadvantage wonke umuntu une habit nento eyihabit kuyena ayithandayo mina ngiyathanda ukuthi uma ngisuka nje esigodlweni yes ngilwela ukuthi ngibukeke ngiyathanda lokho nje ithi ngisho nje kanjalo kodwa ke angiyena umuntu mina okhonze kakhulu izinto ezimaterial ngiphila nazo vele yebo kodwa ngikhonzanga kakhulu including imali ngisho noma ngalahla imali kuke kwenzeka ke lokho yabo imali yasala etaxini imali engango 2000 I did not even become worried about it but umuntu ebengihamba naye became more worried athi kuzajani kabi worried into engayifunda ukuthi empilweni ilevel engafika kuyona material things cannot control you as a human being you need to control material things wena so man makes money money doesn't make a man imali ingakwenza umuntu different ngoba izokubhayizisa ayinangqondo imali kodwa wena unengqondo kumele wena imali uyicontrol ukuthi yenzekale kanjani so that's one thing I do ondokunye futhi ungalenzi iphutha lokuthi mhlawumbe umnyanga biyabhadala kanti uthola ukuthi kunama side hustle esiwenzayo yes yebo kuyiqiniso kunama side hustle samanye uthola ukuthi siyawenza kwesinye isikhathi ungathola ukuthi ufike esigodlweni akunabantu kanti imithi enithengayo mhlambi kuma chemist ama herbal medicine eniwathengayo mhlambi are registered under me or is under a company ethile ethintana nami sikhande maybe uStametha nani you don't know then for those people abangazi enyangeni babona lemithi balapha kanti leyo mali le egcineni kuneshare ezakwena so there are income streams amanye ahlukile apart from ebungomeni ngoba esigodlweni kahle kahle umsebenzi wabantu abadala kona umsebenzi wethu owedlozi akusumsebenzi wami malifika idlozi lisebenza lo muntu ahamba ngeRange Rover Sport lithi msebenze mahala ngisokusebenza mahala olekutshela nedlozi ukuthi limsebenze mahala yebo liyakutshela idlozi ukuthi msebenze mahala liyakutshela futhi ukuthi lo muntu ungamsebenzi at all mrefer uleke wazi wena inkinga ongamlapha ngayo kodwa akutho ukuthi imithala ekhaya kumele ngithintane naye lo muntu ngoba khona into eseliyibonile idlozi uyabo ukuthi wena mshithi nyanga esasele eqondile uwe kuphela ne I can't rate myself like that ziningi inyanga eqondile ziningi kakhulu inyanga eqondile ezinye futhi azaziwa nokwaziwa ku social media ezingakholelwa futhi na ku social media abaningi babo vele they are my mentors abantu abadala engithatha isikhathi sokuthi ngihlale phansi bangifundisa izinto ezijulile uyabona kulona idlozi lodwa elingifundisayo noma elingibonisayo kokunye ngifunda kubantu abadala so ngiyala nje ukuthi mina ngedwa you know why ne ayisho abaningi like if a patient uzile and into ezengayo awuyiboni awukwazi ukumreferela kubantu bani because it's like private hospital bazo create ugulanyana nje kungekho but no let's test what and the more they test the more the bill gets higher
So everything it becomes that. Yeah. You know, ngathi sibalekele igezi ke la. Asivale I'm cool. Make sure you do the right thing, you like, you subscribe and you share. We're going to meet again on the next episode. Sharp.